Zdaj se nalažemo tu v muzeju Terozionski ljudi. I muzeju je bilo rito so 205 let. Naš muzej kaže te stare reči, ki so doparali naši Jude, za ne zabiti, da kaj niso delali, da kako niso živeli nur na tympa. Mo kažemo pa, tudi naši Jude so njim pravili, največ pravice. Zdaj morate na list poznati največ pravice z Lusico, z Zukitjon. Pravice, tukaj so krajeve, principeve, principese, ta lipa pravica, ki je pravila ta nuna tina Vajtova, ta štju, ki je tula rožico. Döfe imamo pravice pa z dujakon, z dujačeso, vi vidite, da ne živijo tu ozdy, dujačese imajo dole lase, in paramo njo po nipote, ki mi nadorivavamo kapet. Döfe so štje druge pravice. Betula omanot pa pravico z kraja Matjaža. To je den kraj, ki je živel po starem, to je bil kraj od ungarske ljudi. Meno manot pa, da vse se pravice, vse naše pravice, je študiral profesor Milko Matičetov. To je prav manot za vse to delo, ki je naredil, za zdaj poznati rezijo, naše pravice po svetu. Dnešnji dan je treba pa manot profesorja Roberta da Pita, pa on, ki to je den furlonske, študija se naše pravice. Tako, če imate vojo zdaj vidiš kaj, pridite pornes na list. Iz Deurezije ni pravijo, da Nurna Tympa je živila pa na lipa štju. I sa štju namyla ne blondaste dole lase drøjzdy, namyla no bilo køžo, namyla pa ne črnjöle lonita, öče kolor nöbe. To bila na lipa štju. I sa štju namyla radena pastirja, na mloda pastirja, ki pasel živuno ta natjanune ovce. I sa štju na si delala s delo. Na bila ta peruše, na jo dela pret. Den din, den grof z Banutke, ki je bil prišel iz Deurezije, jo videl. Spotjo počel misliti, da kakana lipa štju to je i tajto, da kako ja rade betuljo tudi. Pas šelta njoj, pa se prifrijel. In rekel, če tu boš metula, če bova se pораčila, tu ti će živjeti uno lipo, veliko ušo. Ti će biti serviona, ti će biti sjarate, ti će biti prstane, rintjune, sve tako ti boš tula. Moj si grof izde, bil no mojo, to ni bil fys den lipe, ćemo račati tako, bil den skruvjene nost, bil no mojo štrupjen, ćemo račati, i sa štju na nua tula, na pa murakla, čujte jaz svr srcon uen na tjon dobro. I si grof bil vesribjen. Počel jusket na tanu na se, da do møre ja pomoete. Zdo vedel, da iz Deurezije živela i tadej pana žena, ki niso djale juda, da to bila naštrija. Šelta njoj, im barel, jo barel, če na beja pomoala. I sa narakla da jo ćon pomoete ja tabu. Tadej na paraćala suto ki na znola ona, našla ta izde, na izdala da pet, na pa još trolojala, nejzat na rakla da čuj tu meš uzeti sa grofa izde.
Moto nuva lalo ni kari sa šću de na irakla pa i su štrio da ona i sa grofa na janatje. A no štria napravala vse tuk na znola mo na nu dovantala, na nu dorivala. Ano na se ribiala i sa štria izde, ne? Ano na rekla da tu ti meš srce u paće. Ano na ti bode pa tu za celo tuo živjost cela pęće. Ano odita dej i sa šćuk na bila moladuna ćemara ćetna bila i tako uštriona nalažu vor öre mutsave kështjelen nešni din dimo talipa këspy. Iz Deurezje niso rüde gjalle pravile da ko dua stase păracela za söden lite ta pod kovo tukuni spy pa fuduće. Ano an tanta je ločet. Je pa nalipa pravica k naprave od isy. Je bila nur na žana. Ano isa žanana je bila perlitna. Ano popote nasrtla fuduća. An sideli to, ta krajo. Ano jökel. Isa žana najabarala. Mo za ko jöčete? A, rökel fuduća. Zato că ștjeden tăden, ce bët söden lit că ja spânta potokovo od dua, că sta se părăcela, ano nus bilko paci ločet. A, isa žana narakla, kabeto jöj to. Ce bon dorivala ja je ločet, vyma të midet sutë că ja qion. Ano fuduć rispondel, në këj të kë bosh tëla mo pa karje veq. Ta dej sa na se uzela, ano našla ta no vystë. Ko na prešla ta, na i rakla. Mo čuj, tu je muž, a te će dobrë? Ano i sa ta mloda na rispondala, jo, me će karje dobrë. Ano dëpë na speti obarala ta perlitna. Mo ma ta otroke? Be ta mloda na di nështje? Ano ta stara, ma tu, be tëla? Ano na di da jo. Mo za koj me barua të su isë? A, na di ta perlitna, zato că ja znon da kako mërëti pomojete na isë. Ta mloda na rekla, ma të spotio mi raqet da ka ja me nuk dëlet. A, na di, me shuzede në zhëq. Ano me shja gjatë ta po dëzlaujem tu kës pëtu e mush. Ano ma speti to se në nuq. Ano, bo shvila dëpë da kako atë që më të shqeboje dobrë, ano ma bo ta mëla pa karje o truk. A, isa ta mloda na jo zawalila, ano našla spotio pa raqet të kë narakla. Isa ta perlitna na se uzela, ano našla ta mužo. Ano, ko na došla ta, na barala, mo čuj, tua žena na te će dobrë? Jo, kar je dobrë. To fysna prydna žanuca. Mina monća ni kar. Mo za koj andi me barueš isë? Nadi. Zato că ja si čula da rëkel men, da rakla ona, da rëkel ton, da rakla minka, da tutu e yshë je kej kënare. Mo ka, andi sizde. Jana vin ka, mo ni dio da tuk të spështu je kej kënare. Oj, me si mush, an spotjo se pëqël drajët da ka je, da ka në, an se po padel, ano an shelta yshë. An rëkel zhanë, da po dë uon qoni bo pa ty, da jam vyrë da ka jëtu qoni bë, da ni pravio i tako po vasë. Ano ko u lizel nuto, ara vyrë da nu nina, a pëqël rruet, a riskrëll kovo, an obratël zlauje, ano a vyrë no zhyq. Andi. Allora, tu na co si tëla me bot.
Bon, ne, na dita druga. Jo, tu, si tu la me bot, i tako tu se ožanët zna druga, tu še mët kario truk, tu še uso rëubo, jo, i si mush bil veseri bien, a zelno žeć, a no bol žano. I sad to jedna stara pravica. Ano za koj i sa žana morla? Za nekar, za tëkë na žana nabila köj rakla, mužo, da jude pravio, moj to ne bilo risno.